Lirson rong hang Akehai alang li pan komani kapamang huar komlo la si alang li RTI pensi State Election Commission Aphan karju je council election komatsi ka conduct la pen election do tu unjima unema walam la solam ke RTI pen hang he pin da chok la ke nilitum RTI hang he pin men si long ad lo la ka fragmenta la long ad PC nilitum high court da long case ke file lo ju thang thang ti close case da ke pi high court da long la ke state election commission ge pulon nitum phan amethang na nang ya than nun lo ahok lo ni ge nija ko mabe seta Assam Sarkar ni litum phanang toy pen apot sini tum claim nang kok ko sena than alang ligi Assam Sarkar amunit chot ke mati Assam Sarkar ani ke hang aling si state election commission ke claim uncho la si state election commission phan pulo la Karbi Anglong autonomous council election alang li conduct nangi pulo alang li un pu ta che thakdun upay ave avar sai ave alang li che thakdun vidya ave aja kong ave alang li la si claim na koklo governor dak alang li pula he jaw je ala state election commission tum nang ye thakdun lo je autonomous council 6 schedule pen kachari autonomous council Bodoland territorial council Karbi Anglong Autonomous Council, la North Kachari Autonomous Council, la ke Thomdo, Bodoland Territorial Autonomous Council abang ke, alang litum la BTC atum 2004 aningkan kasilam a rule pensi election pedulu pula. Hala BLT pen lamdon ke cek tok along si ke la soalam. Nitum state election commission si election pakondak ni poalam dan voter list ta selam ji poalam lama si halatum selam lo sita nilitum ilitum ka chini nang ia bangke lirson rong hang ke hai ka chini nang ia bangke lai lo la rule ta ka selam ta chok chi lagi 90 BTC pen ka selam rule ta lata ke chok chi rule lo 6 schedule Aphan arkan jet si kaselam a rule lo lage ange 6 schedule ke constitution lage intui pikhangchang BTC pen kaselam a rule ke thang gali lage lasi BTC pen kaselam a rule ke lage 6 schedule aputhak ke arkan un elo lage la pen lan chotagali lo state government pen kaselam a rule ta la pen India government pen kaselam a rule ta 6 schedule aron aputhak ke arkan un e alam ke te tan ke lahelo la siri tum 6 schedule pantang nang ji pura ke puvarat ti lahelo la si arul le selam pusita governor le pusita governor ta ki puajak kom ave lahelo athema governor ke komar laga a point la ke India a constitution along ke top do halaswa ron pensi halaswa order pensi article pensi governor phan appoint governor ke la ke constitution a room la pen 6 schedule a room lage governor ke 6 schedule phan arkanun e constitution phan arkanun e lage governor ke jong hele the bujita governor ta arkanun e President dar kanun e Prime Minister dar kanun e lage Chief Minister Governor lam ke lage aphitu alam lo lage lasi nilitum lai hui chini etsi election ke do de afransi nilitum case file ye state election commission ke autonomous council a election pape do un e la pen voter list ta kaselam ji ajak kom avi lage chini dak alam lo lage itu batai la salam pu olo
Constitution Article 243M along si la pen ZA along si la ke tok dak lo la ke. Six schedule are located. Panchayat are law pen ke election pe dun e. State Election Commission ke Panchayat are law pen si kasella ma State Election Commission la ke thang la li la ke. Minister, Chief Minister tungi puar ling lo la ke kroy po. La si ni tum phan la State Election Commission la ame thang lang ke thang no. La ke neja kong abe sita state government ni tum phan ni phanang toy bare posi ni claim chot posi pulo pen lan chot tagli la alang li ke Milit army Aputhak la pen CRP Aputhak ta alang li aja kong abe election hot army la pen CRP ta hang un e alang li ke hang ya ja kong abe police ke hang yen aja kong abe alang li la ko pusi election pe do un po la si la gaon wrong so alang lagi wrong so mei kangburan ta invite un e alang li hala amikar tu command masi meeting pedoi ma pupi ni kang bai Aphan si alang li claim un chaji State Election Commission ke ana kang day bostu lagi ke tok le jak tok aling tok seta lagi indai o hada pulo lagi just high court judge ateng hen ten pusi tok le lagi ini si tok lo lagi alam akama pange kali lo lagi ni tu chini dak hang jang lo lagi lahelo si rata tumang hunang ne lagi State Election Commission aron pensi ke claim lo opor election ke re-election ke ako doon elo pura mangunang ni lagi election nage State Election Commission ke aja kong ave lo governor aja kong ave State Election Aphan ki puja aja kong ave lapen ke Assam government Assam Chief Minister tame wa Prime Minister tame la State Election Commission Aphan ke toiji six schedule arlo election conduct dam tha to get toya ja koma week lage la sini tum high court case ke file lo high court a case jong si ki jutlo pulata te la ke ni tum high week po ben re election get to po la kardon